Clinic twende na kumanisia yulu wa undo tonya kuitoka kwa ta uiti mosio kana okethwa na uima wa mwe mosio vakilunguni gicha Nature Vital Clinic ni na Dr. Simon kitu sawa na umunde ndagitali natumanisia ene ndi kama manyisie yulu wa maundo makonetie mutambo methemba mingi ya mutambo kama makevya alafu tuende na ukaidia musiesi wa Mutombo TV na ninogo chene kana pimanisi uima witu wa mwi. That's the most important thing Timanisi yuluwa uima witu wa mwi. Nondo tulono kukala maisha masio matesi adia. Nondo ndiyo nata mundu utawiwa mwewe wina chadia. Kana wikale wina chadia. Kana ukuitia chadia matuku wamde. Ibata anu makona kila kitu mwa watengezia ile na maika la maisha masioi usijua dayo yes last time ni watu bondeisia watu yulu wachale wiwachalia moto ni signal ya kana be bandu bena thina wiwachalia ku ni signal kana be bandu bena thina bakwenda usiwa ngombe yange basiwe uthina umete ba na wasabe mithemba mingi asialia so monde twenda utabie mithembe asialia ni biba mawona ni meva na twaile kuita tokesethia ni siali ni siabwa na sia the love you basi thia tukikala maisha makana thayo wako ikala twina wo mwene yes sia Nature Vital Clinic ni kwa tikimu kimwe dedicated maumanisio kimichambe mambo kwata information nundu research itu ituoneche kana ando ingi matuye ndini wa mathina na mawau nundu wa kwa makumana kila mawaite okay so now tienda mbundi siandu nikena mundu amuka ewa ena aigondo fulani tiala meta mawona nyo kisungu tumeta symptoms is easier inenero na kisungumbe wakikamba that's why tukito manande to imono tona ku fix nondo elano meosoma medukana kumadhiwa mawu kana witi maiso maana mother tongue okay so mawana nyo amwema kila mundu waite ila mundu wona mawana nyo ala tuweta ni mama tedhi asia mundu kumana yo ni waite chau so last time when I was here na isia pa hiki tukito amutambuko okay na umundi ni endo tongelela kana pathingwa uwaweta wa mutambuko mutambuko ni mawona nyo makila kindini waku ni miwile na miwile ni ongwenda tumefafanue so ongelanga volume ya TV yaku iya ndola meonena bumabindie kana mebetange bumadhibio nonda gitale waku ni woka au mandisi na paki mandisioni no obe na solution okay nundu beti palingo wo utechao utendawa kiuni tunene teta Nature Vital na tuziukia na tuitungila ingine even on the mountain top kana palingo wo utechao dawa wewe mundu la tubundise ba kana miwile ino niyo ila wewa either wisika na kiu nicho kita wono tukutabia so mitambuko tibi dambayana ta mitambuko zaidi ya dhiana mingi piu in short nikito tumia tamu ile ndo nakueleweka kindu kila namasia naendelee kwa ndagitale ne wani na waye mutambuko wata bwe kilo waite wakiti wata bwe kila wenda kwigwa kada mulo utabise ndesi kila utabise ni chau nundu mani wake na wewe kitata ukikito wao ugwa mundu ndia nake kila okay so pe mawona ni makindu kita wa osteoarthritis osteoarthritis kana osteoarthritis mawona ni mawo nimo nizo mutabionu Biblia undu mundu mapolo waandika aitabia andu yulwa mithinzi ya beba kina ya matunda mabeba na zilisia muthemba usu nimo mawona ni kila kita osteoarthritis kindu chambe joint kuwa sina wo okay wamuka kwa chokethia joint sina wo excess yani sina wombe wondu tona kuswania wisengendi mbona nangomi enesa kila kitu manamuka na chale kingine chao na wo sino tona kulasti kiasi kwebinde yano ndumuna wo wa osteoarthritis ukwata muno mau na muongo na moko
okay so kundu kula kwe joint cia mau muno mau ni werede mau kana muongo kana moko osteoarthritis yatakia mostly joints etha mawirna ni ala we wani ma joint pain etete joint ino pain nature although amukatambala kake bayo luka thin lining kau niko keto cartilage dina se mwa kwena itamba so ni ndano mmeze ndakitali oyo ndimwe uyesi ndilo kusoma bia I know we have people with a different kind of understanding so I'm giving an example nitondu Yesu wanena na parables okay lakini mugwano wagwo kielelo nichoki cartilage ilo wona yokathela kana katambala kaila wona ko kakathela deficiency ya cartilage isuno yeta yuma binde kuisana okay ukethia unakomea kitamba yuambe yokomea muto ko ukito chombe cha muto wikikusiana saigo ya mukawena chao wina tumito twikume twe kila yuni mathina ni mambia mabini mayambe ya kucrack mayambi ya kwikatameo crash mayambi ya kuitha na sound mundu atembete ukiwa mabini mambo otoleka toto ukethia kwanza nitakamota kati ndu akamota kayamba lelo toto ukethia there is no grease payingwa fluid even the sign of your fluid movement ya mundu ukethia na notale matambia make onu maendete to kwanza yukele ibikawa kethia mwana mabini zimba toleka muno mundu ndelo natoleka ku kana ukasema ndio bandika no kina ukateleza banini kugu yatu la kula kungi isuni deficiency ya kuonekana you are at high risk level sia kusia risk ya mabindi mako si ulo muno na bandu bamanyethina bala wiyebia yosa penki hapo sasa you are ba mabethina wa kila kitu mabindi matoleka chao kila kitu ma deficiency kana wo with one chao idea isema ni wiyebia kwa hii ona muongo wako mata ya mundu mukosi uitabie chu chake aya pandu ba ku boost the mulo wende India I'm giving an example and I give an kindu kiwene pandu ba there is no way you could arrive to the correct answer nundu uko siye chao formula tiwa now ino niyo formula ya kubetanga osteoarthritis kana follow the right procedure enda uone daktari kitu sawa asisi identify au kulie wewa atakinu chambe nundu mwo wa minonda byondo wewa no se machine siakwa guthime free of charge kwito zile basi ithimi na uthimandie thia ipena deficiency bana na isa bone mineral density yaku ningwa na ina deficiency na isa cartilage yaku ina deficiency calcium levels yaku si low kina na isa the bone coefficient yaku ndithia mwana mundo mwana mabindi ano mororebe kala mwaite thina wichauni kila kitu mandu matabwane chao koitwa nai either mundu neli ni kuitwa nai kana ndunu biasala no kwadia ndunu niki nengine kuitwa kwa uni ngembesa ba unidi yake you see that yeah you can some simple no we bandu bena thina ona ndagitali ni mana na kutimwa ni mana kwa Dr. Kisawa wa Nature Vital Clinics yes sio ndebalasi abika paloka amuka ona yuti no bonge mwe witala itomura yoto mina kelikiluke wono la metala mamu ke mane tala onika na okay anytime so pondo pala bena Nature Vital Clinic masaku Mombasa road mulongo matu tala na kula kungene tokete kuthimwa ni mana kuona ndakitali ni mana endo thimwa undu wiwa ona thanu na mbeza dio thimo no thinuka loka kwa mbeza ukathiumanga ukathondawo iloketha tena sio natural aya kindu kingi tena endea na maundu ma osteoarthritis kana arthritis laingi uni mundu woka ewe miwilela kugana uyondo ukomie beti na bandu pa kumanda solution ilotoma munenga permanent solution nondwe ma wawe tuwana mumbake loka kwa na ndwi si wikala bambi miaka yanata na most likely or Nature Vital tina one clarion call itunikana kila mundu akakwa lakini we want to extend that life TV ngai lakini ngai notunenge totomi wa ando meka ledha yumwa sote chalia kiunga ino tunenge free of charge it's a gift why should people live with pain there's no reason kukua nike umo ache kaba ndo bandi kitu anoma kwa malwe kibo tiwo
kuwa ndo mealwe niki angini ngenda angini ignorance nalagwa nigwa ndio kila either wokila ba we modyu kwatiye muntu kana kumene muongo ukokilile ba ukatambukie baya check very well symptoms ya chao osteoarthritis muongo wiki hata muongo tuko komete wikoma wimilete tanzoke kuniwa muongo wibindwaniti onangi munda kwata toni siadia symptom ingi mau. Let me quote another type of arthritis. Ile ishambikia muno onaka wino yukanasia na age pia dita wa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni type of arthritis ila dieta mpaka kwaliuka kwa unumwe usobetu. Ukethia ethama ko mabiau no mabia mayambi ya kunza kana mayambi ya ku disform no kwatia mayambi ya kwikata ku disfigure wizi ethane ku nitakwenda benduka kuzizio no kumite ethane moko no mayambi ya kata, and this type of arthritis sometimes is even more worse. So isn't not was any ku paralyze? No kuti ku paralyze. Ku paralyze is another case. No you can say wona mundu iso paralyze whether bena several other attributes kana either baina oxygen supply dinu brain nervous central nervous system kana mwewu one day takwe binde ya saa kana mundu we na sukale kana pressure sinuzu ni sieta na pressure babina minto no betanga mpaka medho the vision okay the mundu na blood vision aisia eona sindu ite clear na sukale so ku paralyze ukana na symptoms hivi ya sukale kana pressure lakini muno mundu paralyze elewe the brain peke tukita hai brain blood tissue supply ukethia oxygen circulation ndio bikanesa katika brain kana kwe kunwete bikanesa na mabina maikundu kwikala kwina muscle pull kana kwina kwandite kinu cho kisa kwete chao paralyze so rheumatoid arthritis you kana senati kwanda ukethia undu immunity yako yaito ku protect pandu ba ku protect ambiyo kwa attack yambiyo kugita you asikali ala wandikite mausubie mayambiyo kubua hizi mabua kilelo na kuba ndo ba umanda balo kwibita kana bandu ba umanda bala be safety with you mande chao usekiwe kuneke megito kumini aba so rheumatoid arthritis pani bosi ukaika konza moko ukethia meka lumu ayena ninga mubuye ngwa na moko makwa mamese wo uno yiyo nona tabe ndwambikie tikai kana sithio anu makauma kibindu ni malike chenini ani mathire methia wa ani maumethia wa timambe kila tikunya mawa watu to kwatesia au imagination satani utebo satani yenda iliko ni sia mu Africa no kwatia nundu kila kindu chombe cha thina itwa sia satani sindu sia thina sa ningai na ningita ito control simu ngai atunengie the power to put this in place that is called dominion the power to fix things tikalilwa ni tusamutu ni nitatuwata beti nini enda China and now tabisipana kwa the whole of last month I was in China diao na mundu mwende na miti adu mekala miaka diana a friend of mine omwana nabiye kumathi China miaka 15 andu ala waewe makwite ni mianata na tatu for the last 15 years ndabia kana kwenu pe mwaka udela udawida mikomi maibo Canada no kwambata and always have you seen that vina witu without which on nondu wa ignorance tuzienda kuatia process ila sielite tuyendo tabiano kila kiumaya na kila matonaika makatetheka tienda kuatia sinu ila tatabiwe na ila tegwa nondu kuona niwe amutambo kondobo ai niwe ai nicho niwe sustain excuse me I mean that is a lie wewe amutambo kondwe kata ndoboa mundu uzo tabise asiani wa satani we mwene and I'm sorry to say this paiki nukila isi kuvozeta mutambo ko ethabe wewe utendawa maybe nola ukiezo wiyongomete dina akoma nawo na we na akoma na wo une au kengeda na ndawa yawo tinanda watu wetie kuma China ndawa une nienda andolame kwa clinic kwitu na ndio kuna clinic kwitu ndebe ti lazima ukakwitu mambo bandu bangi roma kuito borobwe kile ro kitu na numeza na uhima wamwe I mean wito wa nature baito nikana mbaisi akamba na nduonde mabiki makwato witu la wailite
penda wabeti the Nature Vital Clinic utamiona bandu bangi Kenya ini ndawesu andolame oka mundu aletwe wabakwa okubakwa kwiko no wabo they can try tomorrow they can try tomorrow okay ndio nene monuma next year one uba kwenda wa is uke walitu mandina komani bani ba kelitu ukile umanda balabe quality utambata stiasini wisiti nanda oila night ya kuma China or you see that tie manda kula si kata udu ikabika so kila ngutabiti kinu cha ukita kwetu kiisia kana kinu tuge and we are not here to hype anything of course this is a national television you know TV kwetu ilo kila bandu bonde andu mekalile ndinu obungu na wona andu mekalandi wono obungu atabamye kwebinda yasa wapia to kweli ko iloso ilo kweli wesa kuka ukweli niwe wone kata chao are you seeing that I want people to trust this ndio kutila kile tu lakini nawe dugezeke Yesu atembiye ndimo ito akena ndwa ito akena Galilaya na edhi yandu kwanza moma na kwatio maundu mo na sinless hizo udisia sherehe itebo lakini beki niweki very I love the uniqueness ya Yesu that last moment asie hey bye mwalimu musio rabi yuba ona matongi ona wainudhele binu inya nondo ni wesi uti mwana wa kawaida hamia undulo kumya ikaiwa na mitoke muno tuwezi ndukethi wewe kila pai mundu rezi story ino me enda imuzuzie marangi aya enda imutabe mwikatabe mundete thimu tabe muto ya tongo imeni au me maetowe ma sianiki kitumi kutuwete mbinu ilanzio ila tuzuzie mabuma itu na kiko andu mamba kusafu ilanzio dikende ila nduku iko kabadaye the best wine mostly nuka mwishowe Nature Vital kelitu these the best wine I can say that on mountain top without any fear of contradiction kana Nature Vital as the best wine ila kila mundu asa mongo kila simu hata kedha ninese bidhana anangambia asia kwa njika ki thank you ve mundu na mbite kana ideas vitali wa na rheumatoid arthritis na ni wimba moko uzeja ni maimbu mena to lomoto twingi pia na mao isu ni withani mawana ni ama rheumatoid arthritis yes no mao mwi ukita disfigure kwanza ukekala design ungasema itikilasi asize kuikalia nila niki na uona rheumatoid arthritis ona chache kala kingi ukilela awizi mukamba igino yazia mendeki na mamandi nundu gakinwa ai mundu ndegwikia bondola lakini ile waza na mwi wako wekalia nila niweze kuweza ukilianilia it will cost you isn't it so why wait until that time and then ukuwe mawana nywae na hizi mawana ni rheumatoid arthritis na mwe kubyoba okay acho luka muko kewe mawazi mabyo bite malala kite na ni kwacho I love you aya still same na osteoarthritis rheumatoid arthritis wacha wa muka ndatika 30 mawasu methia matenda ukinandi ni bwando mundu uyanda waba mutwe na kitanda muka kwa na kigwe ngilasi kiko mabuki kikunwe na kwa chaya muka ikinywa chambie ku attract ila sino tusita kandi kawete ba azosa katalwa anywe pain kila nikienda ndeka 30 okay withiende kuwa pain okile atembe tofauti ya mundu ukwamukwa na ndawa ni ndawa na tofauti ya mundu lo kunywa bangi ni ndonda bike batukanike jawu anamba kwetha bangi ni ndawa yako mingi uwa kito smoke okile steam anywa ndawa nikenda ayekigwa chalia on the back inume usafu miyo etuma message mwini kwake okay nikenda ekondula utatoma kweka kindu chukitebo do need to do that way okay I know it's not a very good example but again the message here from Nature Vital nikana tuyo kwendea maisha aswikalite nondu overuse ya chemical medicine ni generate wona watumia ndawa ikwe binda yasa ni sida sina bad effects number 1 high level of toxicity toxicity ni kiko kilikande no ndaka menundu kiere ni ndawa na toxicity idhini si affect ambaka organs na imwe ikesa kutuma organs yambia ko fail and some lead even to death
overuse of chemical medicine ingi ni create ya dependency ukaithia you cannot do without them wiseka lote na ndawa ni wabundise mwe wako kana utena ndawa ndo ikata ondo mana ile betia cia remete chindokela aito kwa mutu akagwa kana kwa ni tai mundu uhulia mundu ayamuka kwacha na umwe wina wo kila kwacha tia tinda wina wo wande ni kila kwacha uzuri tha withi na mo the norm we kwitha wina wo no kwa siwani sino bige even human toxins especially consider human toxins kana toxemia ni bad bacteria in the blood okay ko aya saingi no the still petegimia wo we chauli okay ko and then we wako amuka wina wo tutabie wo we chauli and then wo wako wa mutwe kana wo wako ebuye lakite kana ndu ukome bune kubunania kana mao mena and then mao ukosembete and then ponde balabo kwalia ukosembete ne chavaito utetheke okay lakini nasema uona ni ma rheumatoid arthritis kindu cha mbele mwa kuuma yakana mwaki that is part one of the na kwa chawa mkoke wa mawazi maitendo tambuka maendo kinande kwanza iwethia it might take about 30 minutes na waenda ngao zigwe mekata madala pala uwisa kuthikwe landi betikeli dukako kukela babu withia wenambo isia ukethia ngone kwenda kukela uthii lakini mwewe kwenda akili ni ndia lakini mwenu ameiwe ukethia wekulia indi ni kwatono indi ni ukanganyona nenga kidukia utome ikala babe na kiduwaite kwikabaya lakini mimi na masaili utakika signs and symptoms of rheumatoid arthritis. So wenda ketha wina mawona nyo kate wasu ndakitali wa mina no weta sisi ya kliniki kila kipa kube na kucha Nature Vital Clinic kuthimwa ne mwana kwa ndakitali ni mana no uthi ukathimwa thandu na mbesa sisi ya kuita ukamana ukamba mana uthi na balawe sisi ya utambo kliniki ila si mulolongo ba masako tala na ndizi wakana muketha mutambo kiti ndo wakana ononge muna ye mali wakana ritha mulolongo yes nindo no swania ko bikatala ndo akliniki chau ubonge mola to bingo yetala so this coming Thursday okay matakichali maitu meitha kila bandu bombe lakini wakana ukite nye mwene nienda utembea tala ni itando no ndo matala maende no kliniki cha tala ndo kipikite tienda ku make sure ando matala mwikambele kuka masako mwikambele kuka mulolongo tukoma ni itala na wese tala tiba wapi kaki wanzani changale wapi tukasoko ya mboka kanisa wa ABC right opposite ABC tuibau so te building ine ibau okay tuombi kwate tubikabuti kada tikete ibao kala bandu bombe so wapi kabu kuna simu namba zitu cia simu no isi screen ine yako and you'll be served so make sure wako nianda kitali namba isi video akio chako umukonia mwatabia mathina mako akueleze baloto wanako kwa bakuve ndukeze dia wasi na kitali ni muona akuwe basandi so mupikia anya ni nako na kutala na kunde ndi so mupikia aye make sure no amukonia simu mweleze mathina mako autabia okay au dhime lilikana kuthimwa ne mana au okay uthimwe no ikwata uite moseo ti uite uite not just medication not just treatment real tuthita mawonanyo tuita kila kietete uthina we don't deal with symptoms no and that is symptoms yenda amuka kwa cha hospital is wewe kuwe okay lakini etha wenda kuitwa kila waite na kila kietete undu kwegwa ukanecha Vital mwe ndo ma clinics Nature Vital Wellness Center kana Nature Vital Clinics sienu balasi no meta pesa namba sio ndesi ya simu kana saidia ni makwatia kwanza la elite musia yese wakiluke etha wenda kutukwatia ti available maybe bakube na balawe na kula kungite na mobile clinics lasi ukakwa mabinda na nitukwendea kuka mpaka la tuzo bingwa mabonge maitu lakini kwa ekalima mulolongo ti hotel connection plaza iba flyover ya yellow wabikabu kuna simu kanolike hotel connection wabika hotel inuzundi ni kule hospitali balangwe okay wiwa uka kwa abuko mabu mdeni Messi maeta yandu kila mudhema okay so to in the same hotel hotel connection Masakuti Asante House building Asante House opposite Susu Center
actually tukwate na kibetulo cha total petrol station okay asanda was building first floor so tibingwite kila muthana na oyuti na matakitali masaku daily do need ku wakatano wewe kana wa kwambelija nye ni tha masaku every Monday and Friday only ulokwenda kumbona uka Monday one kana Friday lakini matuku alangi on the woka withia ndakitali no thudu monesa matu nithia wa every Wednesday lakini matu oyuko na ndakitali daily from tomorrow daily kila muthana so wathi wethi uitwe wa ndakitali na these are very professional actually kuitupa ingwa ndakitali utena certificate ya serikali ndebo mungu wote certified by the government of Kenya ndeza kuandikwa nature vital that's why to you but shekinu kila tukwika okay so matu wenda kumbona uka Wednesday lakini matu kwa langi nukide matakitali na utatisaidika tala ya wera bala tui wabituka soko ya mboka opposite ABC ni ndia suba na ito bingu ye clinic chao tikedhabu kile vinda ngoka tala this coming Thursday twithia na baum lakini from tomorrow you can come anytime tuyutegia no maitu ando mapwe mawogu ondena mayeka na excuse kana uwogu ni wambikana ile ni mwako andu bwa na iwe sinula weiwe umundu thiwikie thimani thila niteki tuluye la satani ukekwa no dhulo no dhukila na akili kana kubwa kwa kuni lazima aya tabithi namba kwa mtu 0722 533 833 ile ngine 0757 590 590 yes